Haga jing lekai Indian Premier League hapring ke Gujarat Titan Pyrshah ke Punjab Kings. Haba Pyrshah ke jing lekai ke Punjab Kings kala khore ke 6 job. Hadin bagalala ban film salit ya ke Gujarat Titan dan live wicket. Pada haga ke jing lekai Ushub Mangil u captain jong ke Gujarat Titan ulala ban kamai hadu proud kundai runs. Haga jing lekai Indian Super League hapring ke Chennaiyan Pyrshah ke Jamshedpur. Haga ke jing lekai ke Chennaiyan kala khore ke 6 job. Hadin bagalala berpelim ya ke Jamshedpur da arlah ke way. Badling bagan ke jing job ke Chennaiyan kadang don jingkerben bani orung syaga playoff menta ke samoi. Haga jing lekai La Liga peringkat Granada Pyrshah ke Valencia. Haba Pyrshah ke jing lekai ke Valencia kala khore ke 6 job. Syabar na leying hadin bagalala berpelim ya ke Granada dai Waylanot. Badia ke sigol jong ke Valencia layo ben tiap haga minit ke bah nyau penyau Lengbau Almeida. Haga jing lekai Premier League hapring ke Chelsea Pyrshah ke Manchester United. Haba Pyrshah ke jing lekai ke Chelsea kala khore ke 6 job hadin bagalala ban pelim salit ya ke Manchester United da saulalai. Pada haga ke jing lekai ke Chelsea kala yo ban tap hadu lai gol lengba ke penalti. Haga ba yakine baro lai teli ke penalti la kenjat dau pelmar kata ke minit bakhat kendai peu plus sipeu pada haga minit ke kendai peu plus kadway. Bargum juru Garnacho layo bentap argol naga benta ke Manchester United haga ne ke jing lekai. Haga bar ke jing lekai Premier League hapring ke Liverpool Pyrshah ke Sheffield United. Haga ne ke jing lekai ke Liverpool kala yo berpenki jar Nyngkong tang haga minit ke bakhat nyau Lengbau Nunes. Badai lemang ne ke sigol ke Liverpool ke tam ke la step dai Waylanot. Bad haga kela minit kata haga minit ke basan peu pra lengba ke ungol jong ke Liverpool. Ke Sheffield United yo bentap ya ke gol pen ya khai. Henry haga minit ke bah nyau penriu ke Liverpool kala yo biang bentap ya ke gol pentam Lengbau Mark Alistair. Pada haswa benkut ke jing lekai kata haga minit ke kendai peu ugakpo la yo bentap ya ke gol ke balai nak benta ke Liverpool. Badai lama gini gilai gol ke Liverpool kala la berpelim ya ke Sheffield United dan lai la ke wai. Haga ne ke jing lekai bat Kiew Biang syaga kerdan ke Nyngkong tang haki ar peu sau kenta.